Ngiyabingelela abazalwane egameni elihle lenkosi yethu Jesu Kristu, inkosi yamakhosi. Siyabonga kakhulu bazalwane kulolu chungechunge lwezifundo, sivuselelana siqinisana ngalokho uNkulunkulu akufunayo kithi sisemhlabeni singabantwana bakhe, ukuba kubonakale umbuso wakhe siphakathi kwabantu abangamfuni uNkulunkulu. Siveze ukunqoba, siveze impilo kaNkulunkulu, sibonise abantu impilo kaJesu Kristu. Siphakathi kwabantu okucabanga kwabo nokwenza kwabo kuhlukile. Abantu banemithetho yabo nemiso zabo abaphila ngayo ngokuvumelana kwabo. Kufanele thina sibonakale uma sithi singabantwana bakaNkulunkulu, sikuwo lomhlaba, siphakathi kwabo, hayi ngokwenza izinto zabo, kodwa siphakathi kwabo ngoba singabantu bengabantu, siphila kulomhlaba owodwa, kodwa ukuphila kwethu kungafani, izindlela zethu zingafani, ngoba bona baziphethe, bayazilawula, baneyabo impilo nemigomo nemithetho. Nathi esingabombuso wasezulwini sineyethu impilo nemigomo nemithetho. So-ke ukuhamba inkambo ukwenza akufani. Kumele sinqobe ukuheheka nenkanuko nezilingo ezivela kulombuso wabo, zisihehela ukuba sithanda impilo yabo ejabulisa inyama yomuntu. Thina sizithibe, sinqobe ngenxa ukuthi siqondiswa, sigayidwa imithetho nemiyalo kaNkulunkulu ophilayo. Leyo nto bazalwane izokwenza ukuthi kube nomehluko ocacile phakathi kwabakholwayo nabangakholwa. Uma ngabe ukuphila kwethu siphila ngokumlalela uNkulunkulu kuyo yonke imiyalo asiyale ngayo, laba abangakholwa uJesu Kristu inkosi yethu, bona abanayo leyo myalo. Ngakho-ke abakwazi ukwenza into abanganayo, bamise okwabo, yikho abakholelwa kukho, yikho abakuphilelayo, yikho abahamba ngakho, abacabanga ngakho, yikho okubaqondisayo, abakubhekile ukuthi khona istandard, khona izinga abafuna ukufika kulo, abalibhekile ukuthi mase kufike kuleli zinga bahomusha ukuthi kuhamba kahle empilweni. Indlela yabo le yokuphila. Nathi ke bazalwane sineyethu, the moment umuntu esindiswa kubhekelele ukuthi umuntu kumele agcine efinyelela ebudodeni opheleleyo. Sigcwalise ukuphelela kwesakhiwo sonke somzimba kaKristu Jesu. Sigcwalise umzimba kaKristu Jesu. Sibe munye, sibe into eyodwa. Simfuze uJesu Kristu ngokulalela uNkulunkulu, ngokwenza intando kaNkulunkulu emhlabeni. Bazalwane, lezi impilo ezimbili ezahlukene, umbuso kaNkulunkulu, umbuso wasezulwini, kanye nombuso walelizwe, umbuso kaSathane, umbuso wabantu ophethwe ngabantu bezilawula khona. uSathane enelungelo engavinjelwa ilutho
ecanasa kubantu bezwe. So ke ziningi izinto ezihahelekayo enyameni. Izwi likaNkuluNkulu elisisizayo liyasisiza ukuba singayi kuzo. Ngenkathi singayi kuzo, abangenalo izwi likaNkuluNkulu bona bayaya kuzo. Usuyabona ke manje ukuthi indlela ziyahlukana. So ke bazalwane, mangabuka ke manje impilo ekhona yebandla. Lokho engisakushilo nje njengoba ngiqalile ukukhuluma kule audio. Uma ngase ubuke isimo sebandla, kuningi esingakwenzi ngendlela efanele. Kuhle ke bazalwane, futhi kubalekile ukuthi ubone ukuthi ikhona into esileleyo kimi engingenayo okufanele ukuthi ngibe nayo, okumele ukuthi itholakale kimi kodwa ayitholakali, ethokozisa uNkulunkulu. Kubalekile ukuthi uzibone, then bese uthatha isinyathelo sokuthi ukulwele, ukusebenzele ukuthi leyo nto esilelayo ibe khona kuwe, ukuze phela upheleliswe ekutheni uthokozisa uNkulunkulu. Funeke wazi ke futhi ukuthi ke yini eyenza ukuthi ingabibikho lento kimi. Ngoba kungenzeka ukuthi ayibangabikho ngoba awufundiswanga yona. Kungenzeka ukuthi ayikho ngoba wafundiswa wangayithatha. Kungenzeka ukuthi wafundiswa wayithatha ekuhambeni kwendlela, ekuhambeni kwakho wagcina uyilahla. Kungenzeka ukuthi wafundiswa ngayo wayidelela wayibukela phansi. Kungenzeka ukuthi khona ayibonakali ngoba iminyaniswe, icinaniswe ezinye izinto ezingadingeki kuwe. So kumele ukuthi uyicheck. Then uma usuyicheckile, akufanele ukuthi iblame uyise komunye umuntu noma ngayiphi indlela. Njengoba uzwa lo myalezo nje uqondene nawe ngqo, ukuthi wena uthathe uaction, kube khona ukwenza isenzo osenzayo ngalokho okuzwayo, ukulungisa okungalungile, ukuphelelisa okungaphelele, ukususa okungadingeki kuwe, ukuze impilo yakho ibe yilethokozisa uNkulunkulu. And bazalwane, uma ngabe uNkulunkulu eyedwa eshaya umthetho owodwa kubantu abaningi, bese labo bantu ufuneke benze lowo mthetho bonke, uyabona ukuthi lo mthetho ushawe uNkulunkulu, umqondo kaNkulunkulu. Uma labantu bonke bewenza lo mthetho, bagcina benomqondo wodwa kaNkulunkulu oyedwa. Then ukwenza kwabo beqondiswa yilo mthetho kuba ukwenza okufananayo kubo bonke. Ngisho noma ngabe kuthiwa abahlali endaweni eyodwa, ngoba umthetho obaqondisa obalawulayo uwodwa. So ukwenza kwabo kuba kunye. Ungathi mawufika kule ndawo usuka kwenye indawo uthi hawu kunabantu abathi banomthetho kaNkulunkulu, ubabona ukwenza kwabo ukuthi hawu kuyefana. Umuthi uyasesha uthola ukuthi abazani, so kodwa baclaim ukuthi bonke banomthetho kaNkulunkulu. Ukubona ukufakazele futhi lokho. Ibandla bekumele livele kanjalo emhlabeni phakathi kwabezizwe abantu abangakholwa eNkosi uJesu. Kodwa lento isihlulile singabazalwane ukuyenza ngoba sithande izwe, sathanda nezinto zalo, sathanda indlela yalo yokwenza izinto nokuphila namathemba alo, sangayihlukanisa abazalwane. Lokho kwasenza ukuthi sibonakale simshungu munye empilweni yabo yansuku zonke. Then bese ukuthi
lempilo yethu yasembusweni wasezulwini iye ngokuya icasha icima ingabonakali kithi bese kubakhunike ukwehlukanisa laba okuthiwa bayakholwa nalaba bangakholwayo. Siqaphele futhi bazalwane ukuthi singabi nezimiso ezizimiso ngokwabantu emhlabeni esizigqaja ngazo ukuthi sehlukile kwabezwe, kanti uma usulandela kahle izimiso nabangakholwayo abanazo, ikhona into bazalwane ongathi uyayenza bese uqhakambisa ukuthi ngiyenziswa ukuthi ngiyakholwa futhi ngayo ngihlukile kwabangakholwayo, kanti ingqondo yakho ithe ukukhohlwa kancane ukuthi bakhona abangakholwa inkosi uJesu abayiphilela enyameni kodwa abayenzayo lento othi uyayenza uhluke ngayo. So ke siqaphele ke lokho bazalwane, noma yini into esenyameni yalelizwe eqanjwe ngabantu kulomhlaba bephila, akusiyona into esingama ngayo sithi sihlukile. Uma ngabe abathile balelizwe behluleka ukuyenza bese thina ngoba siyakwazi ukuyenza bese sithi ke cha thina siyakholwa siveza ukukholwa, asokugada lokho. Kuhle ukusebenzisa standard seBhayibheli eqaleni isono singakangeni bazalwane. uAdam noEva babehlala ensimini yase-Edeni. Njengoba behlala ensimini yase-Edeni babengagqokile, babengambathile, babenqunu. Lisho njalo iBhayibheli. And babengakuboni lokho bona. Ngoba since uNkulunkulu ebadalile, wabadala wabashiya kanjalo. uNkulunkulu elokhu ehlangana nabo benjalo, isono singakangeni. Kwakuhamba kahle ku right. Buka ingane mawuyizele. Ingane mayingagqokile uzoyigeza noma uqeda ukuyigeza ungakayigqokisi. Uyibuke nje umzimba wayo ukuthi isuke njani. uAdam noEva babenjalo. So uNkulunkulu wayengenankinga nalokho. Ngalokho nabo futhi babengenankinga ngalokho. So up until kungena isono bese bezibona bona sekunenkinga abantu abadala uNkulunkulu. Then bakhishwa ke ensimini yase-Edeni, bakhishelwa ngaphandle. Then ngaphandle kwase kuba nezinto ke abayifundayo bengakaphumi ensimini yase-Edeni, bazama ukuthunga amahlamvu. Then bahlanganisa amahlamvu ukuthi manje bayibona ukuthi banqunu izitho zangasese zomzimba kumele ihlale obala, bazama ukufihla zona. So ke usuyabona ke manje ukuthi okay, lento yokugqoka ivela emqondweni womuntu. Njengoba umuntu esenesono njena sekungena manje isihlahla lesi, isithelo lesokwathiwa bangasidli sokwazi okuhle nokubi. Bathi mase bezidlile base bebona ukuthi manje sebengakwazi ukuhlukanisa okuhle nokubi, ukuthi kubi ukuhamba nesitho sangasese sisobala. Then two base bethola ukuhlakanipha futhi. Lokho kuhlakanipha akekho bafundisi, akuveli ukuthi uNkulunkulu uyabafundisa ukuthi wahlanganisa kanjani amahlamvu ukuze uvale ufihle isitho sangasese. Lokho kuhlakanipha kwavela emva kuba sebedle isithelo okuthiwa bangasidli kwangena esono. So ke manje bathuthuka kabantu kulento yokugqoka yokwembatha. Iyumqondo ofike emva kokuba sebonile, ngamanye amazwi umphumela wesono. So ke bakhishelwa ngaphandle kwensimi yase-Edeni abantu, yathuthuka ke indaba yokugqoka kwabo. Kwaze kwazalwa izizukulwane ezazi ukuthi umuntu mayizalwa kufanele agqokiswe kufihlwe umzimba. Kwagcina sekuyinto embi ukuhamba ngomzimba. Kuvela izitho zangasese engafanele ibonakale, kwagcina sekuyinto embi kanti eqaleni bengenjalo. Lento esithathwa ngokuthi imbi
kanti bi right emehlweni kaNkuluNkulu isono singakangeni. Singashayanike manje ngalonto, ngoba njengoba isivelile nje ukuthi imbi ukuhamba ngomzimba, then abantu sebazi lokho manje. Singagcinike bazalwane sikubeka kube seqhulwini, kanti isiqalo sokuthi umuntu uNkulunkulu esikhathi emdala wambeka nje wangambathisa lutho. Kuyacaca noma ngabhaliwe phansi eBhayibhelini ukuthi ngokukaNkulunkulu ikhona inkazimulo babembethe ubuNkulunkulu bukaNkulunkulu. Ileyo mpilo uNkulunkulu ayefuna ukuthi abantu bayiphile forever, njengoba ubonilwane nje zihambela nje zishayela. So ke lento yokugqoka uNkulunkulu igqokisile izilwane zasendle nezasemakhaya. Then umufunda uMatthew chapter 6 khona lapho uJesu akhuluma khona ethi uNkulunkulu umbathisa imnduze yasendle. Ngobukhazikhazi uNkulunkulu uyambathisa ilokhuzana imnduze yasendle. Then ubukhazikhazi obudlula indlela uSolomon ayihlobise ngayo ithempeli. Khona inkulumo kanjalo ngicela uyifunde uyizwe kahle. So uNkulunkulu imvelo uyayimbathisa, nabantu bakhe wayebambathisile kuphi ensimini yaseEdeni, bengakangenwa isono. Lokhu ukugqoka esigqokayo bazalwane konke lezi impahla esigqokayo, ngicela ukuthi sikhumbuzane ukuthi ziwukuhlakanipha, ziwumqondo oqhamuke nabantu emva kokuba belalele uSathane uLucifer. Then base bona baba nesono phambi kaNkulunkulu. Kwase kufika ke manje lokhu kucabanga lomqondo ukuthi bagqoke bafihle izitho zangasese. So ke yilento ke bazalwane ke njoba sisindiswa sibuyela ekuthenini siyombatha. Ngithi mawufunda amaRoma ngithi chapter 13 ungixolela mangagothanga kahle lapha ngasekugcineni khona iverse elithi nembathe uKristu. So ke uma unga-check amanye amavesi kwezinye indawo, uma uNkulunkulu ekhuluma ngokumbatha kuyahluka nalokhu thina esikwenzayo ukumbatha enyameni impahla ukugqoka. So uma sisindisiwe khona ukumbatha okumele singimbathe thina sonke esingabantwana bakaNkulunkulu. And ngiyakholwa ukuthi uma singaqonda lokho sibe nayo leyo ngubo enguKristu siyimbathe, ingasifihla ngoba isibuyisela ekutheni siyensibini yaseEdeni. Isifihle uthi noma uyigqokile ingubo zalomhlaba lezi efihla inyama efihla umzimba, kodwa impilo yethu, ingqondo yethu, ukucabanga kwethu singahlulelani, singajajane, singaxabane, singahlukane ngokuthi ubani ugqoke ini kanjani. Khona into ongeke uzuyibone futhi ongeke uzukhulume ngayo ngoba ingqondo yakho ngeke ize ibambe. Ngisho uyibuka ngamehlo kube ngazathi awuyiboni, ukubona umuntu mabecabanga ejulile kudlula umuntu, kuthi maqhamuka omunye bese ethi akadlulanga usibani bandlana, athi umuntu akadlula angimbonanga. Hawu, ingani ngimbonile nje, ubekubani lo kade edlula laphana? Then angibonanga umuntu edlula lana. Khona umuntu odlule kuwe phambi kwakho akambonanga. Why? Amehla bevulekile, ingqondo ibingekho lapho, ubecabanga ngempela akambonanga. Ngeke esho ukuthi ngibona umuntu ubenjani ubegqokeni bekubani, angeke ezasho nhlobo ngoba akambonanga. Uma sesembethe uKristu, sembethe imiyalo sigcwaliswe ngemiyalo kaKristu, sigcwaliswe ngamandla kaMoya Ingcwele, sikwenza konke uJesu akumisile, khona izinto esingeke sizibone komunye ezingezenyama, ezingezomqondo walelizwe, ezitemporary, ezizodlula, ezingasizi maqondana nokuphila okuphakade. Uma sikumoya kaNkulunkulu siphelele sigcwele sigcwalisa umzimba kaKristu Jesu. Mawufunda base Efesu chapter 4 lapha wehla lamavesi. So namhlanje bazalwane sigcina sizondana, sihlebana, sikhompyutha, sishayana ngamazwi, yabona yini indaba na? Sibuka izinto zangaphandle.
amehlo ethu a-active ukubona izinto zangaphandle eziwumqondo wokuphilisana kwabantu lapha emhlabeni nabo abangakholwa abakwenzayo. And lezi ngubo lezi impahla ezigqokayo ngicela ukuthi ukubeke engqondweni ukuthi impahla ethu ngabantu. And mongahlehla indwangu lazakhiwa khona, ezinye zakhiwa ngohlobo othile lwehlahla kuxetshula amagxolo, then ayo process wakukhishwa indwangu, kukhishwa ingubo ethile. Yonke lento masuyithole i-ownwa ngabantu abangakholwa. And ama-fashion ukuthi kudesign ama-fashion ukuthi impahla ithungwe kanjena, bese wena mawusuye esitolo uthi ngiyayithanda le ngubo, ngiyayigqoka, ngiyithanda le mpahla, leli lokwe, leli bhlukwe, wathi, then bese uyagqoka. Yonke lento khona umuntu ongakholwa ohlale phansi wacabanga, and njobe engakholwa nje ukucabanga kwakhe beku-influence ubani, bekuthelelwa ubani. Umqondo wokuthi akhiphe into enhle kangaka wena ugcina usuyithanda, unikezwe ubani lo mqondo lowo? Unikezwe uLucifer. Namhlanje sekunabantu okuthiwa ama-fashion designers, okuyibona abahlalele bebhekelele ukuthi bakhiqiza ingqephu, so bakhipha uhlobo uthile lwetayela lomthungo lomsiko osikwayo ukuthi impahla ime kanjena. Uma wayithathisha yonke lento abazalwane, yinto ekhona emhlabeni yabantu. Then lo muntu mase ulokhuze lo mqondo abhala incwadi afundisa abanye ukuthi akhi fame, akhi imshini ukuthi kuzothunga into ekanjena. Yonke le nto abazalwane uma usuyibheka umqondo wabantu wesikhashana otemporary ozodlula uma uNkulunkulu esebhubhisa lumhlaba, yizo zonke izinto ezobhujiswa, ezizophela, ezizodlula. Then umbuzo uthi mase edlulile zonke lezi zinto ke thina ke sikuphi? Singagcinike bazalwane, singafiki la okufanele sifike khona ngenxa yezinto zesikhashana. Athi umpostoli Paulo kwabaseKorinte, konke okubonwayo kungokwesikhashana kodwa okungabonwayo kungokwaphakade. Ake sifuneke ngamehlo kamoya kithi ukuthi kuphi lokhu kwaphakade esingakuboni njengamanje. Uma ufunda isambulo chapter 7 mangaphosisi ngithi lapha ku verse 9 la kuvela khona isicuku ezulwini okuthiwa sasigqoke ingubo izinde ezemhlophe, owesilisa owesifazane, omncane omdala, bonke babegqoka into efanayo. Kunendlela yokugqoka yasezulwini. Uma ufunda isambulo 19 siveza ukuthi laphana umakoti uzobe laba abazongena emshadweni wewundlu, then umakoti ugqokisiwe ingubo eyilinene elicolekileyo. Leli linene elicolekileyo liyizenzo, liyimsebenzi emihle yabangcwele. uNkulunkulu unendlela agqokisa ngayo abantu bakhe. Uma ufunda incwadi ezithile zomlando nakuma apocryphal books, lezi incwadi zeBhayibheli engafakwanga eBhayibhelini lekuthiwa icanon, leli siliphathayo njengamanje, uyawuthola umlando lapho uNkulunkulu njengo Enoch, ukuthi Enoch njengoba kuthiwa wahamba noNkulunkulu and then wanyamalala, he was no more. Then uma ngabe hamba wanyamalala egqoka ingubo zala emhlabeni, but uyawuthola umlando ukuthi mayifika kuNkulunkulu, uNkulunkulu uthi akakhunyulwe ingubo zasemhlabeni, agqokise zasezulwini. So ke bazalwane, it is not a big issue indaba yani yezinto ezitemporary ezivele ngomqondo womuntu emva kokuba esonile wangamlalela uNkulunkulu, wona kuNkulunkulu kwase kuvela umqondo ukuthi kumele afihle umzimba agqoke. Leyo nto ine time frame yayo, iqale ngesikhathi umuntu ona, iphela ngalesi sikhathi umuntu ebuyiselwa kuNkulunkulu, ebuyisana noNkulunkulu, esindiswa. So iyaphela lonto, futhi izophela kahleke ngoba sisekhona emhlabeni, siphila ngayo ke manje le culture yokuthi umzimba uyagqokiswa, sisekhona la emhlabeni ngoba sekwaziwa khona. And sekunendlela ke manje ufanele sigqoke ngayo ehloniphekile ukuthi umzimba sekuthathwa ukuthi kuyihlazo uma ungaphandle ubonakala. So sekufanele sikuhloniphe ke lokho ngoba khona abantu umzimba abawuveza kabi, hayi ngalendlela uNkulunkulu ekade ewuyeke ngayo
ngayo eqeda ukudala umzimba womuntu ensimini yase-Edeni. So manje sebewuveza kabi besetshenziswa usathane ngokwenkanuko ukuze balinge bayenga abanye abantu, ingakho sekukubi sekuyihlazo. So ke ukufihla umzimba abazalwane yinto ezenzekela yona naturally ukuthi awufihla umzimba ngendlela efanele umntwana kaNkulunkulu, but it's not a big issue. Into esingaze sishane ngayo sizondane ngayo okwazi ukuthi uma kwenzeka into kanjalo impela sikakafinyelele ezingeni likamoya nempilo yasezulwini asikakayibambi, sisekhanali, sisengabantu basenyameni bazalwane. The moment uJesu ehluthi ibandla, impahla zala emhlabeni ziyosala ngoba lithi iBhayibheli siyoguqulwa ngokuphazima kweso, imizimba ebhubhayo singene emzimbeni engabhubhiyo yaphakade. 1 Corinthians chapter 15 lapha na ko 50 something amavesi. So ke ngiyafisa abazane le issue si address yendaba ye dressing code ukuthi ngokwendlela kaNkulunkulu ensimini yase-Edeni umuntu wayengagqokile, ngendlela yasezulwini uma uthathe lesi sikhathi bazalwane phakathi nendawo la umuntu eqale khona ukona kuze kufike lapho umuntu ongaphendukanga ethathwa khona eyofakwa esihogweni. So uyabona ukuthi kuxetshulwa lento eyumqondo wesono okucorrupta nokuphazamisa ukusebenza kaNkulunkulu ngecebo lakhe eliperfect. So mayixetshulwa lento from umuntu onile bese yaqala efihla umzimba kuze kube isikhala lapho umuntu ethathwa khona elahlwa khona efakwe esihogweni mayengaphendukile, then bese kusala icebo likaNkulunkulu. So uma ngase ke usuke ensimini yase-Edeni umuntu engagqokile enqune engakoni, then uphinde futhi uyoze uyombeka lapho esephila khona inguna phakade esesindisiwe ehlele noJesu esembethe zasezulwini yempahla, then usuyabona manje ukuthi lento yasezweni bazalwane ingeyisikhashana. Then yini engifuna ukuyiveza lana na? Ngifuna ukuqhakambisa lento yokuthandana singabantwana bakaNkulunkulu. Ukuthandana singabantwana bakaNkulunkulu kusekelwe yizwi likaNkulunkulu eliwumnyalo kaNkulunkulu. Ukuthandana unconditionally, sithandane simukelane ngoba ngeke sagqoka ngendlela efanayo thina sonke. Bakuzamile lokho ama-mainland churches ukuthi kube nama uniform uma kuyiwe esontweni, so that ingabibikho umuntu ozaqhamuka nento engcono komunye, kufanwanwe ngendlela okugqokwa ngayo. Akusebenzanga nakho futhi. Sithe masimukela insindiso sakukhahlela lokho sakushaya, then sathi mase sisindisiwe saphinda futhi abanye baqhamuka nokuthile njengokuthi nje khona amabandla angamukela umuntu uthi azoshumayela ngayigqokile isudu, khona amamandla angamukela umuntu engayigqokile ingubo ethile noma ende ndlela athile, uyabona. So yonke lento bazalwane yagcina manje idala amaqembu lokhu ongesiyona impilo yasembusweni wasezulwini. So ke kuhle ke bazalwane ukuthi masibukana sibukane ngendlela yase-Edeni eyintando ephelele, eyicebe eliphelele likaNkulunkulu, singabukani ngendlela yasemhlabeni. Ngendlela yasemhlabeni bazalwane khona abantu noma bengasindisiwe. Mina ngizalwe emakhaya la ngizalwa khona kwamaphumulo, la okusenabantu khona okuthiwa abesintu, othola ukuthi intombazane mayithandana nomfana mayizalisile sikhule intombazane iqoma imisiduku, then inendlela yokuhlonipha ehlonipha ngayo, kube nendlela egqoka ngayo, iyagqoka ingubo ezinde, ekhanda ayishadile iyathwala, then ayikholwa kodwa ifakele iphandla zayo nje abantu besintu phaqa. So uma ingasifakela isiphandla lomuntu umsuse ekhanda, umuntu wesifazane ekhanda uthwele ugqoka ingubo ezinde ikhethe ezinde, uma ethulele nje khona abantu abanomoya omuhle uzubone nobuso bakhe ukuthi buhle ngenxa ukuthi unomoya omuhle ngaphakathi kodwa akakholwa akasindisiwe. So ungaze utshela ukuthi ikholwa kanti akusilona ikholwa, futhi akamfuni uJesu la hamba ekhona. And noma bekhuluma bayakwazi lokho ukuthi kufanele bagqoke ngendlela ehloniphekile, abakholwa kodwa.
So ke akusona istandard lesi bazalwane esingameasure ngaso ukukholwa kwethu ukuthi mina ngiyakholwa ngoba indlela engigqoka ngayo ikanjena. Khona abantu abenza imikhuba begqoke kahle ngaphandle ngendlela ehloniphekile, then khona abantu abagqoka amasudu kanti zigebengu zikhonzi kaSathane, ama-satanist, ama-devil worshippers, abantu abanevumelwana noSathane kodwa mabegqoke ngaphandle bazalwane basmart. So sengikhuluma ngabesilisa manje. So uthola ukuthi abanalutho ngaphandle olusolisaya, azikho itayela abayigundile ekhanda, gogolide abalifakile nani. So ke bazalwane ngicela siqaphele ukujaja ukuthi ukukholwa kwethu kuyikho sijaja ngezinto ezitemporary ezangena ngenxa yesono umuntu esonile futhi ezizoqedwa ngokufika kwenkosi yethu uJesu, zibhujiswe iqedwe. uJesu uzo-introduce zakhe ngoba ubuyisela umuntu ecebeni likaNkulunkulu lokuphila okuphakade, umuntu okwakufuneka aphile ngaleyo ndlela isono singakangeni. Singalahlekelwa kokwaphakade ngenxa yokwesikhashana bazalwane. Simukelane kulento etemporary ngoba sikulo mhlaba okufanele sigqoke kuwo ngendlela ehloniphekile, kodwa kungabi issue ephezulu eqhulwini nesizoyiqatsha ngayo ukuthi ngiyikholwa elingcono. Ngoba uzomangala uqhamuka umuntu ongesilona ikholo ongasindisiwe then egqoke kangcono ukudlula wena. Abanye sebejaja ngokuthi uzubona ukuthi uyakholwa ngempela. Kugcina kunezinciko abaholi kwi-fivefold ministry lokho kuthiwa abafundisi. Mangithi lokho kuthiwa abafundisi ngoba into engekho into okuthiwa umfundisi. So le title abantu abayimisele yona ukuthiwa umfundisi, abafundisi abaningi bagcine manje sebeshumenda ukuthi uzubona ukuthi ubusisiwe ngempela, ukuthi uyakholwa ngempela uzobonala ngokuphumelela kwakho ezintweni zenyama. Uzobonakala ukuthi uphumelele, uphase esikoleni, uthola umsebenzi, wakho umuzi omuhle, uthenga imoto, then ugqoke kahle, then ikhamba kahleke, usurichile standard. Leyo nto bazana ne-standard salilizwe kusona esombuso kaNkulunkulu. Sinokwethu thina embusweni kaNkulunkulu esimiswe kukho okumele ukuthi bazalwane mayithu uJesu nithandane, izwe liyakunazi ngoba nithandana. Izwe liyakunazi ngoba ninjani nithandana ukuthi ngabami. So ke nasi standard esibeka uJesu okumele sifinyelele kuso sonke thina, irrespective ukuthi umzalwane yena uthola amandla ukuthi akwazi ukumbatha, ukuthenga izambatho ezinjani. Singanakani ngalokho, singajajeni ngalokho. Abanye ukumbatha kwabo yile ndlela mina engingayincomi, then abanye indlela engiyincomayo kodwa ukukhomenta kwabo yile ndlela le iBhayibheli elingayithandi. Ukuthanda bazalwane kusibekela inqwaba yezono. Right, iscripture sisho njalo bazalwane. Ngizosekela ngalesi scripture bazalwane inkulumo ngishoyo. Ngifuna ukuthi sifinyelele kulomyalo uJesu asinikeze wona sonke. Mase sifinyelele kuwo, then ke sizobe sesithokozisile inkosi yethu uJesu Kristu bazalwane. Isizwe nesizwe, nation and nation ine culture yayo yokwenza izinto. Khona abantu ngathi ufika kubona wena into yakho i-wrong ngokwesiko impilo lakho kanti kuba yikho wrong. So ke ingakho ke bazana kufanele siphume emqondweni wezinto etemporary eziqhamuke ngesono nezoqedwa ngumlilo ngoba si-corrupt. Yizo lezi ezingcolise i-creation kaNkulunkulu. uNkulunkulu uzoyiqeda zonke ayishise ngomlilo ziphele phakade zingakhumbuleki, bese kuqhubeka iprogram kaNkulunkulu yaphakade. Asibambe leyo program ke bazalwane. Uma ufunda abaseKorinte bokuqala chapter 13 lapha ngasigcineni lithi kuthathu kumile: ukukholwa, ithemba nothando, kodwa okuzoma kuze kube phakade uthando. Uma sifunda John chapter 13 verse 34 no 35, ngininika umyalo omusha ukuba nithandane
njengalokhu nginithandile nanike thandanani. Verse 35, ngalokho bonke abantu bayakukwazi ukuthi ningabafundi bami uma nithandana. Indlela abantu emhlabeni bonke abayosazi ngayo ukuthi singabafundi bakaJesu ukuthi sithandane. Then uMark chapter 12 from verse 29 to 30 uthi ke umyalo omkhulu oyithanda inkosi uNkulunkulu wakho ngayo yonke inhliziyo yonke ingqondo ikhona iaudio engikhulume ngalelo verse kuyo. Then ngijahe lapho kuthiwa khona ke uthanda umakhelwane wakho njengalokhu uzithanda wena. Umakhelwane wakho umfowenu, umzalwane, umntwana kaNkulunkulu osindisiwe, nothi umakhelwane wakho njengoba wakhile nje lapha eceleni. Yebo kuse umakhelwane wakho nalowo, ngoba nje abantu bakaNkulunkulu uJesu wayekhuluma kunesystem lapha nakwaJuda yokuhlala ndawonye lapha eJerusalem. So umakhelwane umzalwane kwakumakhelwane okholwayo. Manje ke ivangeli selisabalele emhlabeni wonke okuthola ukuthi wena uyakholwa umakhelwane wakho akakholwa. Umakhelwane wakho naye ngendlela yasemhlabeni. Then ithanda umakhelwane wakho njalo kunjani uzithanda wena. Love your brother. Umuntu odalwe uNkulunkulu, umfowenu lowo odalwe uNkulunkulu, isidalwa sikaNkulunkulu uJesu wasifela esibambanweni. Engekholwa namhlanje kusasa uNkulunkulu menzela umusa uyakholwa. So ke mthande noma engakakholwa. Then iBhayibheli lithi uNkulunkulu unesimvula phezulu kwababi nabahle, indlela uNkulunkulu abathanda ngayo. Lithi ke masiphelele njengalokhu uNkulunkulu ephelele. So uNkulunkulu mayekwazi ukwenza into enhle enzela abantu ababi abamhlambalaza abangamfuni, uNkulunkulu abenzele, nathi kufanele sikufunde ukwenza lokho. Kodwa sisodwa uJesu sinikeza umnyalo njengebandla njengomzimba wakhe ukuthi sithandane. Into okuyokwazeka ngayo ukuthi laba abafundi bakaJesu uthando esithandana ngalo. Uthando lunezithelo eziningi. Ofunda incwadi 1 Corinthians chapter 13 uqala ukufunda lapha kuverse 1 kakhulukazi wehle uverse 4 kuya sigcineni noma chapter 13 wonke 1 Corinthians. Then ithelo lezo zothando uthi mawuthi unothando kufanele kuvele lezo zinto lezo zibonakale kuwe. Okay. Yini lena bazalwane engikhuluma ngayo njengamanje? Ngikhuluma lana lokhu esengikukhulumile njengoba sengisongile nje ngicela ke ukukunikeza igama. Yabona engizogoqa ngalo ukuthi lokho engikukhulumayo ngikhulumela ngaphansi kwaliphi igama. Embusweni kaNkulunkulu bazalwane, embusweni wasezulwini siphile emhlabeni sinama principles ombuso wasezulwini, umbuso kaNkulunkulu kubantwana bakaNkulunkulu. So iprinciple immoral rule, umthetho wokuphilisana kahle, wokuyiphatha kahle siphilisana emhlabeni. So ke kunama principles esinikezwe wona embusweni kaNkulunkulu okumele ukuthi bazalwane sihambe ngawo. Uma thina sonke sinawo, ukuphila kwethu kuyomthokozisa uNkulunkulu ngokupheleleyo. So ke bazalwane sizowabuka kafushane ke lama principles lawa egameni elihle lenkosi yethu Jesu. Siwabuke sizowahlanganisa nje, yabona. Mhlambe before siwabuke ngizocela ukunikeza esinye iscripture kwabase Philippi chapter 2 soqala ukufunda kuverse 1. Uma uzosifunda lesi script lesi scripture lesi verse 1 to 4. Ngakho ke uma kukhona induduzo kuKristu, uma kukhona ukududuzeka ngothando, uma kukhona inhlanganyelo kamoya, uma kukhona isisa nesihawu. Verse 2, gcwalisani ukuthokoza kwami ukuba nibe mqondo munye. Iprinciple leyo ukuthi sibe mqondo munye, ninothando lunye. Lento esekela leli verse kade silifunda uJohn 13 verse 34 no 35. Nibe inhliziyonye.
ukuba inhliziyo yebazalwane ingenxa ukuthi izwi kaNkuluNkulu ama principles ombuso kaNkuluNkulu asenhlizweni yethu. So ke inhliziyo yethu iyodwa ngoba manje sinento eyodwa efaka uNkulunkulu kithi, savuma sonke ukuthi singabantwana baNkulunkulu sisindisiwe inkosi uJesu. Nicabanga into yinye, verse 3, ningenzi lutho ngombango nangokuziphakamisa okuyize, kodwa ngokuzithoba nazise abanye ngokungathi bakhulu kunani. Verse 4, yilowo nalowo, each and every one of us, anganaki okungokwakhe, kodwa anake nokwabanye. So mina manginako kwakho wena unako kwami, akekho umuntu onako kwakhe kuphela. So ke siyanakekelana lapho ngoba siyathandana. Lokho kusenza ukuthi lokho kumphumela umqondo omunye. Umqondo omunye siwuthole ngezwi kaNkulunkulu ethe malikhulunywa langena kithi sonke salimukela ukuthi sithandane. So ke impossible lento bazalwane. These are the principles of the kingdom of God kubantwana bakaNkulunkulu. Right. Mawubekini lo mqondo owukhona nakuKristu uJesu owathi enesimo sikaNkulunkulu. Right, ngizocela ukuma kuverse 5. Mawubekini lo mqondo owawukhona nakuKristu uJesu. uJesu bazalwane uma ngabe enomqondo wokuthokozisa uNkulunkulu, alalele asaba uNkulunkulu, kuthiwa mawubekithi ke lo mqondo. Sibaningi singabantwana baNkulunkulu kodwa sinomqondo wodwa kaKristu, siqondiswa sigayidwa yiwo, siphila ngawo. Right, uma ufunda base Efesu chapter 4 from verse 1, ngakho ke mina siboshwa enkosini ngiyanikhuthaza ukuba nihambe ngokufanele ukubizwa enabizwa ngakho, ngokuthobeka nobumnene, ngokubheka kade. Ama principles lawa ombuso kaNkulunkulu kulama verse engiwafundayo ahlangene bazalwane. Uma ungawabhala one by one lama items uzothotha semaningi already. Kule scripture sisifundile uJohn 13 verse 34 no 35, then Philippians chapter 2 verse 1 to 5. Uthathe one by one into eshiwo lapho kufuneka siyenze. Ama principles yiwo ama principles lawo okumele siphile ngawo embusweni kaNkulunkulu. Iwona azosenza ukuthi sihluke kwabangakholwayo. Uma sizibuka ukuthi sehlukile kwabangakholwayo, sihlukile ezweni, asifani nezwe, sizibuka ngalesi standard bazalwane salokho sesikufundile lemiyalo lamavesi sesiwavulile. Ngoba masizozibuka ngezinto ezisemandleni abantu abangakholwa, ngoba indwangu lezi esigqokayo bazalwane zisemandleni abantu abangakholwa, zikontrolwa yibo, zilawulwa yibo. Kodwa khona into ekufuneka ivele ezulwini inikezwe thina esingabantwana bakaNkulunkulu esikholwa umbuso kaNkulunkulu. Then uma sesiyenza lonto iyona esenza ibe imark yokusihlukanisa, ibe luphawu lokusihlukanisa kulabo abangakholwa. Abangakholwa uvamile ukuzondana, ukuba nenzondo, ukuba namagqubu, ukuhlebana, ukufelana umona. Laba abangakholwa, thina ayiphathwa nangengozi lonto ngoba siyathandana. So ke manje bazosibona abantu sihlukile kubo, azathi umuntu mawenza okuhle kumuntu okwenze kabi wena ubuyisela okuhle kuye, athi umuntu ongakholwa mina bengeke ngenze kanjeni. Bese kuthi utholakala ilanguage kwabakholwayo besindisiwe. Uma umzalwane oseyingane enkosini ebona umzalwane enza into ethile, bese ethi umzalwane oseyingane mina bengeke ngenze kanjena. Usuyabona, okay, usewumntwana, usesenyameni, usacabanga ngendlela yasezweni yokubusela okubi, usacabanga ngendlela esezweni yenhlungu, bitterness. Kanti thina embusweni kaNkulunkulu mase befundiswa abazalwane kufanele sibe nothando. Thando lisebekela izono zo bitterness, zo anger, zo grudge, zo hatred.
inzondo, amagqubu, impindiselo, ubuselo kubi kokubi, yabona. Right. Ngikhuluma bazalwane, nginikeza yonke lenkulumo yanamhlanje kule audio igama elithi Principles of God's Kingdom. Ngizozama bazalwane ukwathinta, ngisanikeza nje isisekelo samavesi. Right, nishisekele ukugcina, all right, ngokuthobeka nobumnene, ngokubheka kade, nibekezelelane ngothando, nishisekele ukugcina ubunye bukamoya ngesibopho sokuthula, peace. Munye umzimba, munye umoya kaNkulunkulu, umoya engcwele, njengalokhu nabizelwa ethembeni linye lokubizwa kwenu. Yinye inkosi uJesu Kristu, yinye inkolo, munye umbhabhadiso, munye uNkulunkulu uyise wabo bonke, ophezu kwabo bonke, okubo bonke, futhi ophakathi kwabo bonke. Kepha yilowo nalowo phakathi kwethu uphiwe umusa ngokwesilinganiso sesipho sikaKristu. Nezipho esinazo akuzona ezethu, siphiwe uKristu, and umuntu uphiwe ngokwesilinganiso ngokukhetha kaKristu ukuthi ubani uphiwe kangakanani. Akuyonto esingayigqaja leyo ukuthi esikabani isikhulu esikabani esincane, ayikho into kanjalo bazalwane, ngoba siphiwe. Awukwazi ukubooster, awukwazi ukuqhosha, awukwazi ukulokhuza, ukukhukhumala ngento ophiwe yona, and futhi ungayideserve, uphiwe ngomusa. Okay ke bazalwane, ama principles lawo umbuso kaNkulunkulu maningi bazalwane. Uma ungalalela kahle khona amanye ama-audio engiwarecordile, uma usulalela kahle uzothola ukuthi yiwo ama principles ombuso kaNkulunkulu lawo. So ukuphila kwethu bazalwane kuhlukile kunalelizwe. Ngicela njengamanje, uma ngabe ungumzalwane obegqamisa kakhulu ukuthi uma kuthiwa kumele sihluke ezweni singafani nezwe, bese ugqamisa indlela yokubukeka ngaphandle, indlela yokugqoka, indlela yokuyihlobisa nani. Khona abantu bazalwana abangayihlobisi kodwa bengakholwa, bengasindisiwe. Akusona istandard sethu leso. Lokho masikufundisa sikufundisela nje ukuthi futhi umzalwane okholwayo uphenduke ngempela umukela umoya engcwele, akade ngisho ukuthi afundise ukuthi igqoka kahle, yabona, bukeka kahle ngaphandle njengomzalwane, ngoba bakhona abantu ababukeka kahle bengakholwa, bengasindisiwe. So umoya engcwele uyaguide ukuthi okay, kulolu hlobo labantu ozohlangana nabo, gqoka kanjena, bukeka kanjena. Kulolu hlobo labantu akusizona izinto lezi bazalwane kufanele silwe ngazo. Akusona istandard esiphezulu, istandard esiphansi, actually esobuntwana leso standard. Kufanele sidlule kuso, sifinyelele estandardini sematurity lesi sengisibekile njengamanje. I'm laying a foundation lana, ngibeka ngendlala isisekelo sematurity embusweni kaNkulunkulu, ama principles ombuso kaNkulunkulu. If you speak of i-principle bazalwane, ukhuluma ngento ethinta thina sonke, ibeke eceleni protocol. Ama principles protocol akhona now. I-protocol bazalwane, ama communication channels, ukuthi ubani ungumholi, ubani akasiyena umholi. Then kufuneka benze njani abaholayo nabaholwayo. Akhona ama principles aqondene nalokho, kodwa i-definition ekhona kulezi insuku ngenxa yomonakalo akusiyona le yezwi likaNkulunkulu. That is why uJesu ukuthi angizelanga ukuba ngikhonze kodwa ukuba ngikhonze. So ke then ke embusweni kaNkulunkulu kunama principles asihlanganisa sonke, angabeki ukuthi ubani ungcono, ubani mkhulu, ubani mncane, angahlukanisi. Uma ufunda ngithi uJakobe, incwadi kaJakobe, ngisazi uchapter 1 chapter 4 yini, la kuthiwa khona akufanele ukuthi kube nama favoritism kini bazalwane. Uma ngena umuntu ogqoke kahle ezubende ingubo ibona ukuthi urich, ucebile, bese umbiza ukuthi
ohlala lapha phambili umtreat special mangena umuntu nje ugqokile nje general then yena ayihlala lapho nje ubona uhlala kuphi yabona leyo nto ayifuneki nangengozi ayiphathwa nangengozi embusweni kaNkuluNkulu kubantwana bakaNkuluNkulu imbi olifunda lelo verse incwadi kaJames uJakobe chapter 4 ngazo chapter 4 bazana ukuthi ucheck ukuthi yipi chapter la khulunywa khona ukuthi there should be no favoritism no chapter 2 akusakhumbuli then lonto impi bazalana ngithi uyabona ukuthi laba bajaja ngani ngengaphandle ukuthi bambuka umuntu ngaphandle ukuthi unjani then bese bemtreat special imbi lonto eyozi standard sezwe leso uma uzomukela abazalwane ngokuthi ubabuka ukuthi umuntu ubuke kanjani ngaphandle bese uthi hayi kusho ukuthi uhlobo lwakithi lelo uzokumangaza omunye uzoba senkingeni ngoba usathane uyakwazi uyishintsha zenzingelo sokukhanya uyoqhamukisa umuntu ozokudestroya wena usumthathe wam-embracer ngendlela ongafanele umembrace ngayo ngoba ube ne-wrong interpretation wrong attitude towards lo muntu lowo so wayitshela ukuthi lolu hlobo oluyifavor yakho kanti uli-favorite yakho kanti akusilona so kuhle ukumisa istandard sikaNkuluNkulu bazalwane ngifuna ukugcizelela lonto bazalwane lento manibambe kahle bazalwane izosifinyelelisa kwi-maturity ebudodeni opheleleyo sibe munye singabe sakwebhana singabe sazondana la uhamba khona lonke uhlobo lwabantu abathi basindisiwe emhlabeni wonke then aba affectwe uhlobo lwama-culture ngokubuzwa abavela kuwo then ngendawo abahlala kuzo kodwa ubamukele uma qhamuka uhlobo lwabachana ngendlela abagqoke ngayo qhamuka ama-Brazilian qhamuka ama-Ghanaians kuqhamuka abase-America abase-Europe abase-Australia abase-Asia abase-Afrika ubahlanganisa bonke singabukani ngendlela yokugqoka yama-cultures amasikompilo ala emhlabeni kodwa sibukane ngokwe-culture yasezulwini lese ngiyimisile ama-principles ombuso kaNkuluNkulu ngiyacela uba ingcela kulekelela impela uyizwe uyiphesive lento engizama ukuyambula nokuyichaza lana egameni lenkosi yethu Jesu kunendlela uJesu aseshilo John 13 lapha sifunde khona verse 34 and 35 kune standard kunendlela la athi uJesu abantu balelizwe bonke bayokusazi ukuthi singabafundi bakhe uma sesiriche leso standard ungayithathi kancane lonto ayikulula ukuthi uyenze idinga ukuthi ukholwe ube kumoya ube obedient ube umuntu olalelayo zikaNkuluNkulu ushisekele iyasetshenzwa lonto iyakhandlekelwa lonto so ke iprinciple bazalwane isihlanganisa sonke ukuthi age yakhe ithini ukuthi isikhundla sakho sithini ukuthi igama lakho igama elidumile noma elingadumile then ukuthi igift yakhe ithini iprinciple ihlanganisa lonke uhlobo lomuntu othi umzalwane ungwesilisa ungwesifazane ubaba umama umholi oholwayo wintombazana umfana ushadile ushadile omncane omdala ocebile ongacebile kuhlanganisa wonke umuntu iprinciple is meant for everyone okay right sengiyawalista njengamanje bazalwane ama principles ombuso kabani kaNkuluNkulu list yama principles ombuso kaNkuluNkulu uthando ukukholwa iqiniso ubizo ukunikela umhlatshelo ukuthethelela ukuvuma confession ukulalela obedience ubungcwele holiness intando kaNkuluNkulu God's will izwi likaNkuluNkulu umoya ongcwele kaNkuluNkulu igama lenkosi uJesu igazi lenkosi uJesu imiyalo nemiyalelo kaNkuluNkulu ukuhlabeka conviction ukuphenduka repentance ukuphenduka ke bazalwane kunama stages khona ukuphenduka kokuqala ngqa lapho umuntu esindiswa khona ethi uyakholwa inkosi uJesu uyamukela uJesu abe inkosi azombusa empilweni yakhe ayinikele impilo yakhe kuJesu lo muntu
ukuphenduka kokuqala, but ukuphenduka kunama stages. The more ufundiswa ngoKristu Jesu ngemithetho kaNkuluNkulu, ubone ukuthi mina lokhu angekakwenzi lokho okuthandwa uNkuluNkulu, uyaphenduka kukho. So ke the more ukhula kunama stages kwi growth yakhe isikhathi uqhubeka ukukhula. I-repentance awuphenduki nje phela ugcine lapho. So uyafunda izwi kaNkuluNkulu, uNkulunkulu yazambula ngendlela ethile, then uphenduke. Njoba ngikhuluma ngale message noma ngalomyalezo wokuhlanjululwa nokungcoliswa kwebandla, ukulungiselela ukuthi umuntu mayefa aye paradise noma makufika inkosi uJesu izohlitha ibandla, umuntu abe ready. So ke izinto ezi-exposewayo njengamanje kuwonke lama recordings, umuntu mayezwa ukuthi lana mina ngisabambekile, la ngisabambekile, kufanele aphenduke lo muntu. I-repentance iprinciple lombuso kaNkuluNkulu bazalwane. Kuwo wonke umuntu akhethe ibala lamuntu njengoba sengichazile. Right, umthandazo iprinciple, i-fasting, umkhuleko, umbhabhadizo, ukugcwaliswa ngomoya ongcwele, ama-principles zonke lawa bazalwane ombuso kaNkuluNkulu. Submission, ukuthobeka, intercession, ukunxusela abanye abantu, ukweneliswa, contentment, uncovetousness, ukungafisi izinto zezwe zenyama, right, ukwenza okuhle kwabanye abantu, lokho ongathanda ukuba nawe kwenziwe kuwe. I-principle leyo iBhayibheli ama version laphana ngisazoma i-NIV yini ikubiza ukuthi golden rule. So lapho ngicatha uMatthew chapter 7, anokwenza enza okuhle kwabanye, lokho ongathanda ukuthi kwenziwe kuwe. Right, ukunqoba okubi ngokuhle, iprinciple yombuso kaNkuluNkulu leyo. Right, ukucela, asking, iprinciple yombuso kaNkuluNkulu. Kuyacela khona iqala lapho ufuna ukucela khona njengomntwana kaNkuluNkulu. Right, praise and worship, iprinciple yombuso kaNkuluNkulu leyo. Sharing everything, ukuhlanganyela ezintweni zonke, iprinciple leyo. I-principle umthetho, moral rule, umthetho osiqondisayo ukuthi siphile ngendlela ethokozisa uNkulunkulu emhlabeni. Fellowship, ukuhlanganyela, then i-principle leyo. Hayi inkomo edla yodwa. Ukuyihlambulula, self purification, i-principle. Readiness for Jesus coming, ukulungela ukubuya kwenkosi ethu Jesu. Uma ufunda abaseThessalonika bokuqala chapter 5 from verse 1, ngithi lapha na isihloko sakhona kuma version ezulu, khona iversion ezulu ekhuluma ngokuthi amakholwa mawalungele, mahlale kulungele ukubuya kwenkosi uJesu. So ukulungela ukubuya kwenkosi uJesu okwabantu, okwabazalwane bonke. So uNkulunkulu mayelungisa izinto, eqondisa ibandla, elibuyisa, eliposition, elirestoration, then kufuneka wonke umuntu athathe action, abe ne-movement, kunyakaze kuphithizele wonke umuntu ngoba kuyalungiswa lana. Akekho umuntu uzohlala nje relax kube sengazathi okwabantu abathile. Right, iprinciple leyo. Se ukuqwasha, alertness, okwabantu okwabazalwane, iprinciple yombuso, not to worry, ukungakhathazeki, iprinciple yombuso kaNkuluNkulu. Mayethu uJesu ningakhathazeki. Ukungabuyiseli, ukungabi na revenge, ukungabuyiseli umuntu, ungayiphindiseleli, iprinciple yombuso kaNkuluNkulu. Embusweni kaNkuluNkulu akekho umzalwane oyomuzwa kuthiwa uyayiphindiselela ngoba ulinyaziwe bese ebuyisela naye. Ayenziwe into kanjalo. Instead indlela esibuyisela ngayo thina ukuthi umuntu mayekwenze kabona umenzele kahle. Serving God's kingdom, serving in God's kingdom, ukukhonza, ukuseva, ukusebenzela umbuso kaNkuluNkulu okwethu sonke kuyiprinciple. Right, work of the ministry, ukusebenza umsebenzi wenkonzo, ministry owethu sonke bazalwane. Right, ngishilo ngathi khona abantu uNkulunkulu abaqalisa ama ministries, khona abantu abangaqala ama ministries abasebenza ngaphansi kwama ministries abanye, kodwa ayi ukuthi ungcono lo ongenayo ministry yakhe esipese.
ngoba izitho khona ezibonakala igqamile khona engagqamile khona esobala khona ecashile emzimbeni womuntu. So njengoba siumzimba kaKristu Jesu siyizitho ezahlukeneyo, akekho ozoyibona engcono okunomunye. Umubuyela kwenye version laphana uPhilippians chapter 2 lo siyofundele lithi nishaye angazathi abanye bangcono ukunani. So ke iprinciple leyo, uma ngabe kuyiprinciple ngisho kuthiwa wena uyifounder iministry ethile, lo iministry inkonzo akonto uzuyiqala uqaliswa uNkulunkulu ngoba into uNkulunkulu ayibeke kuwe, iyisipho kwayona. Iprinciple ilokozana iministry akonto ungayiqatsha ngayo ukuthi ungcono, no, umsebenzi lo wasembusweni kaNkulunkulu. Then uthuma uNkulunkulu eseqalise wona ngenxa ukuthi ukunikezile leyo nkonzo leyo bese thumela abantu abazodingeka enhlakeni ezithile. So ke akona umsebenzi ukuthi ubani uyiboss ubani asiyona iboss. Right, ukuvumelana agreement between the two, iprinciple lombuso leyo. Mayithi uJesu ababili noma bevumelana nanoma ngayini emhlabeni. Lapha khulunywa ukuthi nanoma ubani ngoba khona abantu abavumelana ukuthi siyobulala ubani. So uJesu engakhulumi lapho eqondise kubantu abangakholwa, wayekhuluma nabantu abasaba uNkulunkulu ukuthi uma ngoba basaba uNkulunkulu yonke into abayenza entandweni kaNkulunkulu noma yini abavumelana ngayo abakholwayo abasaba uNkulunkulu ngoba bacabanga ngento enhle ethozisa uNkulunkulu, then leyo nto yokwenziwa ezulwini. Iprinciple lombuso kaNkulunkulu leyo. Right. Bese kuthi ke ukubhalwa kwamagama encwadini yokuphila yewundlu ililotshwe igama lomuntu, iprinciple lombuso kaNkulunkulu. So angeke uthathwe uthi umntwana kaNkulunkulu ezulwini igama lakho lingalotshiwe encwadini yokuphila. Right. Ukuphila okuphakade bazalwane esokuphila ezulwini kuyiprinciple lokho ngoba bonke ivangeli esishumayelayo ivangeli okuphila okuphakade sibuyisana noNkulunkulu besihlukene noNkulunkulu sihlukaniswa isono. Manje mase sekusulwe isono kwasulwa izono, then sesiyabuyela ebungcweleni uNkulunkulu esifuna sinabo bese siyakwazi ukubuyisana naye ngoba uNkulunkulu ungcwele. Udonga lwesono oluhlukanisa noNkulunkulu luyabhidlizwa bese sibuyela kuNkulunkulu wethu. That's God's principle. Ngikhuluma ngerepentance ngasenhla ngaphezulu. Right, usungayifundela kamavesi mhlambe singawufunda njena ufunda amavesi. Ngicela uqale ngiwasho uqala uLuka chapter 9 verse 24 ufunde kahle iprinciple leyo ethinta wonke umuntu. Lapho uJesu uthi yilowo nalowo, leli gama lithi yilowo nalowo kusho ukuthi mina nawe nobani wonke umuntu uyathinteka. Iprinciple lombuso kaNkulunkulu leyo. Matthew chapter 10 verse 17 to 39. First John chapter 2 or John chapter 12 verse 25 to 26. Romans 14 verse 17. Bese kuthi ke First John chapter 2 verse 15 to 17. First Corinthians 13 bese ngushilo ke ngaphambilini from verse 1 nje ufunde wonke uFirst Corinthians chapter 13. Khona lapho ke engibhale khona futhi ngathi verse 16 to 20 specifically. Right, uthi to Titus chapter 2 verse 11 verse 11 to 13. Then ambalwa nje la ngiwakhotha abazalwane uma ungawadadisha angama categories ahlukene, akhuluma kuma categories ahlukene lawo mavesi. Then but uma ukhuluma ngama principles ombuso kaNkulunkulu to summarize, then uMark chapter 12 from verse 29 to 30, then umyalo omkhulu ithanda inkosi uNkulunkulu wakho, uthanda umakhelwane, uthanda inkosi uNkulunkulu wakho ngenhliziyo yakho, ingqondo yakho, amandla akho, umphefumulo nomoya wakho, then uthanda umakhelwane wakho njalo ukuzithanda wena. Then usummarize wonke ama principles ama rules ombuso kaNkulunkulu okuphilisana nokuhlalisana kahle emhlabeni. Okay, bengizama ukuveza indaba yama principles of the kingdom of God ukuthi mawususindisiwe kunama principles, ama principles ayasigayida ukuthi sihlalisana kanjani, siphilisana kanjani, samba kanjani. So ke ngiqalile ke bazalwane ke lapha eqaleni ngazama ukuaddressa into yangaphandle ukuthi siqaphele bazalwane izinto ezivele emva koba umuntu esonile ensimini yaseEden, wakhishwa ensimini yaseEden. Futhi lezo zinto mawuJesu sebuya ezomisa umbuso wakhe uzoqeda bonke ububi noSathana avalelwe, zonke ingilosi zobumnyama, zonke ikhonzo zobumnyama, yonke intembi, yonke inkohlakalo, onke umonakalo uzoqedwa.
So ke yonke into ehamba nalonto bazalwane necorruption okungcola nokonakala izoqedwa. Uqaphele amehlo akho ungawabhekisi kulezo zinto ezodlula. Ngibalileke bazalwane, bagcine amakholwa engasamukelani. Uma wena uhamba ngenyawo kusho ukuthi uyikho lehlupheka hayi engakholwa kahle lingathandazi kahle uNkulunkulu akalizwa. Then kwagcina sekukhona idivision. Kwagcina senabazalwane abangangena emasontweni athile ngoba amasonto athile abantu abafundile, abantu abarich, abantu abaphumelelayo, abantu abaphezulu. Then thina singena emasontweni ukuthi ngoba abantu abasestandardini esithile, abantu abasimple, hayi labantu abacomplicated. Bazalwane, uma ngingabeka nje lonto inonsense yonke leyo. Ubuntwana ubungane, asiphume kulonto bazalwane egameni lika Jesu. Asingene kwi-maturity. Bengisho lokho nje bazalwane kule audio egameni lika Jesu Kristu Inkosi yethu. Angathi Inkosi ngasilekelela ke bazalwane uthatha uaction njengamanje indlela obubuka ujaja ngayizinto ngezinto ezibonwayo zasemhlabeni zonke zangaphandle ukuthi uhlala emzini onjani, uhlala endaweni enjani, udrive umuntu enjani, ufunde kangakanani, ugqoka kanjani, udlani, ukhonza kuliphi ibandla, isakhiwo sesonto lakho linjani. Yonke le ndinto esikhashana yangaphandle. Uma thina sizenza lezo zinto ngenxa ukuthi sahlala emhlabeni, umoya ongcwele uyasisiza bazalwane ukuthi bukeka kanjenza kanjena uwumntwana kaNkulunkulu. Kodwa ma usayirate ngalezo zinto lezo usesebuntwaneni and usesenyameni. Ikhona iodwe engikhulume ngayo kanjalo. Usesebuntwaneni, usesenyameni, usengozini ukuthi mawufa uhambe esihogweni. Usengozini ukuthi Jesu mayelanda ibandla usale. Phenduka, shintsha, finyelele ebudodeni opheleleyo manje. John chapter 13 verse 34 to 35. Ngiwufundile, ngivala ngawo. Nkosi yomusa sibusise egameni lika Jesu. Amen.